رنگ تدیتن برف بجاندنا آبوری و بازرگانیان نافچه کو ج زاخو دست بکر اف پینگاوا نو و یا مازنتر ج پینگا بندیکه این که حکومت حرم کردستان ددمین چوی دا آلویتینه جبو پیش خستنا بازرگانی و آبوری او جی بکرنا یکمین پیشنگاه ناف دولتی و که آماجه بکر لسر عرض زاخو کده ورزی دمین جدا جدا دا بو بابتین جدا جدا ایدی وره بکرن اما زیدتر دناوا پیشانگه هیدا لسر راب واستن کو میوانه که مهیا رزدار لطیف عثمانه بخوا سروک جورا بازرگانیان زاخویا ده همان دمه ده سرپرشیار به پیشانگه هیا کاک لطیف سپاس بو آماده بونا و بو به درفته و دست که پیروز بیتن جی لخلک زاخو لواجی کو جنزیک و هون به پینگاوا مزن رابونه دمجمێرێک زیاتر دەبیتن کو هاتیە بەکرن حتا نوکەت بێ دەمجمێرە دا پێنگاوەکان و کارێکێن و بخوا چاوا دیت حتا نوکە سپاس بووە ئەمژ زۆر سوپاسیاوات کردن خێر هاتنەوەت کرد تایبەتی کوردستان 24 هەر دەستپێکا و مە دەست vekirnavê pêşangehê kiriye an ku e'lankirinavê dê vekin gelmeda bûye em zor supasiyawat kin û destxweşiyê li wetkin belê wek te îşaret pêdayê ku ev cara yekê ye pêşangeha nêvdeweletî Zaxû dê hête vekirin vekirnavê pêşangehê pêdivî bûye ku Zaxû berî nûke gelek şmêje hatiba vekirin ku Zaxû dikevite ser sinûrê Tirkiya û Awropa bixwavetgirê dîtin ji ber ku derwazê İbrahim Xelîlê nêvdeweletî ku Zaxû ye. باشه کاربدان حتا نوکە وەکو یەکەم جارە وایە vekirبیتن و چ کاربدان وەرگرتینە ji seradamkar û ji bejdarbûyan jî کاربدانا و ku cihê here dilxweşiya me bûye ku ev rûke pêşangeha me berî çend demjimêreka hatiye vekirin hazirbûna cenabê serokê hikûmetê ku li vêrê amûde bûye û ku ewî ev pêşangeha cara ewil vekiriye bi rastî bûye cihê dilxweşiya me û an ku keyfxweşiya wan kompaniyê ku beşdarî vê pêşangehê bû. باشه کاک لطیف نوکە بەلکی gelek ji bîner û bîserê me bipirsin bêjin kî dîke şê seredam biketin ku sûdmend bît ji van babetên cuda cudayên di nava pêşangehê de hatine berdestkirin. Pêşangeha me ya vê carê cûra û cûr bûye ekîd ew kesê her karekê bikin yê bazirganî seredana vê pêşangehê bikin dê sûdê lê werbînin an ku evê kesê ما بس تا جبو انجامدانا گره بستان بیتن بله جدا جدا بله تایبەتی ku ew kompaniyê kelûpelê xwarinê ku hindek kompanî hene pêwîstiyan brîkarê غêr bajêr heye ku bajêrê brîkarê serekî ku Zaxû ye an ku her cihekê diye xelek dê ête vêrê û dê hindek girêbest dê hêne îmza kirin an ku brîkar dê غêr bajêr têne دینادن بوان کمپانیا همان دم دا کو کمپانیه بیانی چند کمپانیا زیادتر اجبیس ولاتا بجداری و پیشانگه بینه گل هنده کو برهمت نافخو یا هر گرند کو ما کیف پیتن زیادتر کو کارگهت ما یت نافخو او بجداری پیشانگه رجا چند برآورد لگلین بیانی نافخو بجدار بوینه براورد گلیت بیانی رجا حتی 30% ان شاء الله آینده دا ام داخواست که کوبه بته سر و 5% و آن حتی بگه حتی 100%. باشه د آینده دا والبره چوا ورزی به پیشانگه وکنه و یانج بوکرتین جدا جدا وکنه و د چوا با کو یکم جاره ها جاره ای که کو اف پیشانگه ما اعلان کرد کو دید حز لیبون بیت فکرن کو او بی روزا که گرنگ مهبی اداره سربخوی زاخو کو روزا 21 حیوانه بو اداره سربخوی زاخو دوی روزا دا هاتیه اعلان کردن جبر هندی مگلک بی خوش بود دوی روزا دا بتن هم بکنه دو کیف آنکو دو کارت همیت بازرگانی و همیت اداره سربخوی زاخو بر هندی آینده دا ما مجال گلک کرد بو یعنی همی ماوی اوشین بجمتا نزیکی 45 روزه ما دست بلوگوی پیشانگه کرو افلی پیشانگه ویشی و جوان ها تفکرن ات آینده نزیک دا دی پیشانگه ها ما جور و جور بیتن جور یعنی برهمت خارنه دی جدا بین آنکو
پیشانگه طلمبیلا یت گشت و گذاری یت بنا سازی یت ملتزمات طبی گلک تشتیدی هر تشتیکو ام پیدوی بن پیشانگه ها لبین فکرن ان شاء الله دل پیشانگه ها زاخو دل هنا دیناده باشه هم چه چاوارید کن جه انجام به پیشانگه پشتی چوار روزه و خلاص دبن هم بو زاخو هم جی بو تمامی هرما کردستانی کو اف پیشانگه دریه که بو زیادتر تبگره بخیتن آف بازرگانی کردستانی فکرنا پیشانگه هکل هر باجه را که کو لیه بیتن دلیوت کاری پیداد بن آنکو بازرگانی ها وی باجری تخورد بیتن بحکم هنده کو خلق از بجم عراقی آنکوش کردستان همی خلق دی قصداوی پیشانگه کتن دی پروتوکول هنه ایزا کرن او کمپانی الویری بجدار بینه وقتی استفاده دیکن هنگر خود کرنا بازرگانی دی الویری زیدتر لیهتن همان دم داد استفاده وی باجری دل تایباتی آل گشت و گذاری او کسی کو سردانا پیشانگه بکن ده سردانا جهت باید گشت و گذاری کن تایباتی خارنگه و اوتیلت من اوکراتیف تا بحث گشتیاران کن اف بجدار بیانیین دنا بابا پیشانگه داش گوش 20 ولاتان هاتینه بشک بونج پربونا هتل زاخو جیل گل گشتیارن کو بردام لوی باجاری هنه جنافچه انجداته بخواه کر همیان لیک بدین اف 20 ولاتین بجدار ده پیشانگه ده به هجماره که تقریبی جبی چند نونرین وان بیرن لکردستانی نه لزاخونه اسوی باردانم یعنی کو دی او کسی حاضر بین الوی پیشانگه هم جی دروی کردستان آنکو دروی عراقی به القلية عراقي بجم بغداد وخاروي عراقي تشكو ما وكجورا بازرگاني ما هجدا بارزگهت عراقي ما سلوك جورت بازرگانيت و داخواست كربين كو آماده بالفيري وخوشحالي بي بومك وزوربي آوان حاضر بون الفيري قال جور بازرگانيت هرما كردستاني يعني دوين شف الزاخو اوتيل بردست نكتن جبر هندي از داخوازش مستثمرت مکم آنکو بزنسمانت مکم اوتیلا زیادتر الزاخو چید بکن دی پیدویاوان زور به حتی دمیجی بلا به حقی زاخویا نخوی که گلک میبان دوستن بگمان دریجی بکری نبو گشتیار و میبانت دی باجرید بانچان روشن پیشده بگمان زاخو بگوتینه آنکو حاضرن هر وقت که اگر اوتیل نبن هزاران مهوانا دشين المال خوب حوينه باشه کاک لطیف تا بحثا میبانین تایبت کرد و دعوت کردن بین جنیزیک و پیشانگه ببینن و کو ین جورن بازرگانیین عراقی بوچی گرنگه بوا کو عراق جی بین وان نمونه پروژین پیشکفتی زاخو ببینن جنیزیک و بجداری پیشانگه ببینن بوچی گرنگ بیا کو او سلوک جورت بازرگانیت عراق بین ویری بحكم هندي كو زاخو زوربيا كومبانية وان كو بريكار سركية كومبانية دربنا هاجر او كومبانية بين فيري او بازرگانية بين فيري الجلوان جورت بازرگاني دي بتر مفادار بين الجلوا كو رجا كو زيدا كو او كلوباليتي تناوا هرما كردستان دربازي بغداد انكو خارو عراقي جالك سباس رزدار لطيف عثمان کو سروکی جوری بازرگانیا زاخو ده همان دم ده سرپرشتیار پیشانگاه ناو دولتیا زاخو یا سپاس بو ویده و دویا مرکاتاتی بو سرکفتی بن بله گلباخ اف پیشانگاه بو چوار روزان بردامه روزه ده دم جمیر ده حتی دم جمیر هفته ایباره بکریه لپیشیا وان آلیو کسی کو بتایبت لپی کمپانیای دن و بر همین کمپانیای دن دیگرین کو لجکردستان و در بسط کمپانیا بجلار بونه دکارن و کو میوانه ما بحث کرد نونراتین خو هنده کمپانی هنل بیره نونراتیت خو لباجار اندی بکن کسی که دخوازیت نونراتین وان کمپانیان بکد برا سردانا پیشانگه بکتن جنیزیک و بو انجام دانا گری بستن